malelei elia pe mi he kautaha aveuta ki tonga tapu pea mo wawau ko e tau ataina freight. Tainga tonga o loto Aotearoa. O ku fia mo loto mawhana mape a e tau ataina freight ke whai whatongia maau i ho aveuta ka hoko ki tonga tapu pea mo wawau. Hangai ko haawe hau container, pasi, lori, caterpillar. Pe ko whahinga mea leo le pe iha whahinga saisi pe. Awa katola, talamu, puha, nau whare, aisi. Pe ko whahinga nau langa pe. Ko e tau ataina freight pe taha. Tene lava ke ne whakatau ataina i ko e aki hatotongi mātu ak whakatu i. O ki kai ngata he mau aveuta ki tonga, ka au mau toe o mai foki ma container mea kai aisi. Tuko taha i he mahina kotoa pe me wawa, pea mo tonga tapu foki. Ok, hoko atu pe foki e mau ave, ta e tongi ho katola ki tonga, pea mo wawa. Pea o paanga pe whaafe walungeau, a e mau container ki wawa, i Novema pea mo December. Pea aku malawa ke mau deliver tu hawhainga puha pe, i hawhainga lalahi pe. Pea ka pau o ke whea mau talamu kaume, o ku te whia laka ka koe talamu he. Te mau deliver tu pe hao puha, pe talamu ki ho api, ke whao whia maalia i ho uta, te mau toe pick up o. Oua na ke whakaukau, ko ha aku talai hanga mai. Ka ke hao tonu mai mua o ke ki ahi e mau service. Pau, ofa, whia tokoni, pea loto i whakawhata mawhani. Whetō daki mai lewa, i he whika telefoni noa ua taha, ua ono taha, fitu nima tolu fitu. O lea kia se misi tawatai. Pete ke au tono mai be ki ho mau ia te i he whika nima, Fairburn Road, i Otahuhu. I he tau ataina freight.